Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammadin. Al-qail arba'un min sunanil mursalin. Al-hinna'u wa ta'atturu wa siwaku wa nikah al-hadis aw kama qol. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebutan kaula amul ja'ki tur takdimi ajunan para alim para ulama kong lakong ajunan semulja Kyai Haji Khori Muslim. Beliau selaku mubaligh kita imalam aremangken. Juganan sebutan kaula amul ja'ki sateja para alim para ulama, para tokoh, para sepo, para pimpinan lembaga pendidikan Islam, para pimpinan Masajidullah sebutan kaula amul ja'ki tur takdimi. Ajunan setuju para undangan hadirin sialengki kesempatan malam aremangken. Pertama, abdina mewakili dari dua pisan, kerabat dua pisan di acara pernikahan malam aremangken. Sepertama, iki Kak Dinto akati sampun dewaki Gusti Kanjeng Nabi. Askarun nasillah askaruhum linnas. Paling asokora manusia deka Allah Ta'ala iki Kak Dinto inalekana manusia asa kalangkong pada manusana. Melana Kak Dinto abdina mewakili dari dua belah pisan laki sareng pisan bini, mator pocih serta pangalam. Deka ajunan ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sateja limpahan ma'anah taufik hidayah. Kaula sateja bisa bermujalah saaki-pangki kesempatan malam aremangken. Dalam acara mulja papangkian mulja minangka walimatul urus walimatul nikah dari anak beten kaulah seka dua. Muka-muka beliau berdua kepada tia keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ban rabuna ajunan merupakan suatu kebahagiaan deka beten kaulah sekeluarga. Sobung sebelah sakinah deka para ajunan sateja. Minangka adu akinah deka Allah Ta'ala. Jazakumullahu khairal jaza wa jazakumullahu muwaffaral ajza. Muka-muka sateja Allah Ta'ala semalas deka para ajunan sateja. Amin amin ya rabbal alamin. Sekadugal epon ngatore salawat dan salam deka junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban talafut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muka-muka sekadua anak beten kaula sekadua parengna cutu baris ban cutu baras fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pamator selanjut epon akati sampun edebaki Gusti Kanjeng Nabi. Afsus salam wa at'imut ta'am wa idza asatum fa ahsin. Ada bu dekat Sayyidina Mu'ad sebarkan salam paringin taretan ada eren wa idza asatum fa ahsin. Mun beda kelakuan setak sampurna fa ahsin maka berbuat baiklah ya Mu'ad. Maka dari Kak Dinto abdina ngarep wakili dari keluarga dua pisan Kak Dinto, pisan laki sareng pisan bini. Eki Kak Dinto minangka beda kakorangan papangkian kakorangan di dalam papangkian malam aremangken. Mulai akdu nikah saya laksanaki gila aku laku Kak Dinto. Ban sebab acara saya bekal laksanaki namangken. Ator satu jenis hal ahwal baik akwal. Abdina Kak Dinto mewakili dua keluarga. Atoraki nanyuan pangaborah sesobung batas sedekah perajunan seteja. Minangka Kak Dinto ampun migdar setaning ban Allah deka kaula seteja. Terona nganggep deka lebih sampurna. Namun Kak Dinto ampun taningan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala deka beten kaula keluarga yang kadu tepat. Pamator selanjut epon eki Kak Dinto akatia saya debuaki Gusti Kanjeng Nabi deka para sahabat inna khairat tabi'in yuqalu lahu rajulun Uwais Al-Qarni. Paling bagus tabi'in iki Kak Dinto bedoreng laki anyama Uwais Al-Qarni. Maka Kanjeng Nabi ada bu mun bedoreng laki sanyama Uwais Al-Qarni pakon doa deka beliau. Maka ngarep deka ajunan sateja mewakili dua pisan Kak Dinto. Ngarep doa nah para ajunan sateja. Bidoa ikumul mustajabah muka-muka anak beten kaula seka dua bareng natulih kaparengan katoronan solihin solihat semutiin mutiat amin amin ya rabbal alamin. Dan saya paling terakhir Eki Kak Dito
cung doa ida kapara ajunan sateja. Kong langkong dalam alaksana akina anak botobatan kaula sekeluarga eka di tempat moga-moga kak dinto barina keridoan ban Allah akad saya laksana gila moga-moga hati akad sebarokah ban bareng nah keselamatan dalam alaksana kehidupan yang baru fid dini wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Minangka sakak dinto mewakili dari dua pisan atas sambutan batan kaulah kurang lebihnya maka porah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.